bao mình January 18 na Manipur kan na han 22 Bangalore ko hum 23 in Blessed Hope Community Church at 24 in Tamil Nadu in 25 to 28 all India intercessory prayer kalawin apan in 28 za apan in 31st Jan the Jesus Conference yesterday today forever Saturday teaching in kazaw aji ki chai in date 2-3 in Bangalore e the don pastor pa saying aji chu ka propose to Bangalore la hu mo lo si ko ma ko min ka ni kon ka hum lo la ka to na ministry to comment propose ai ba ngin koi pa ma le on the way online mai ki ko ki pa kim pa hi na yep ka lai ko na hon long phát mình đồ đi còn chẳng Indonesia và tôi nhìn với tập hòa những cái học thì để khi để seven apa nên hardin jingkal untuk siang kimam sai za nin sunin insun sunin bikin prayer share ho sunin itu lebih ke kimam date 9 in ke the way sa ke kimam lebih jadi jun kita yang kamu kini 16 Sunday jingkal EOC Harmon Church ke kimangin jadi jun zanin Tamil Nadu kecil kinin Azim Monday kami 10 days servant leadership training di kahung zau ki na ki chai chaya he ngam se chu ti na na ne na ka len ko ye ma lam kahung ko ki na tu ai la ya ki kin pas ai na ki ding lam ka su tu ni topic ya salmon ko bo no mi thiu tam ta ka ngai tu ni yom le ki tu ni do te ma hi le lâm cài hồ co mà chừng cần làm bị mà sạch bảo lâu mà không vay thì chừng giờ này cái quạt đêm mà qua lại chi quay Panel News kết hợp cần phù in bản bề thì kalau di sunti dan lang la la dengan kecilnya kita paham ni kemana kita paham kecilnya tu orang abai orang kita kuai ini biasa orang negara bakal na prayer partner easing the tidak yang mana dia dengan mungkin berbayar dan ini sintai terus itu nak silohan simpan pas kemudian karena simpan isi mungkin karena tu ni hen Bible sang David ansim zon kat na bungkat sang segi nahi Ejibare hinala di win jutinga hayo le. Jadi topik di Christian fellowship, Christian joy for. Nah, ini saya tu. Bicara seminggu ni fellowship lagi topik kan pun. Kalau ada fellowship dengan dia, takkan saya boleh faham. Penuang tak wani nak kau bawa perwalian. Kita kan sari macam apa?